Sagudayan nga ron ti surat ti pagayam tayo nga Lito iti Ilocos Norte nga napauluan, adda tatum, relax ka lang. Sagbay man ngayon nagbinsa-binsaen ti pakasaritaak nga kahit kung itaklin iti programam, ken ti parikot ko nga kahit kung pabalakadan kada kayo, idanon ko man tinabara akablao ko kada kay amin nga agserserbi ti tanemar si studio nang runa ken ka nga timunda iti nga programa nga magusgusto ak laone nga bibuyaen ken gaputa pudno nga adu dagiti mapidot mi nga adal nga mabalin mi nga aramaten iti bukod mi nga biag. Ngem jakim pagarup nga may saak tumet kadagiti makapagsurat. Gapo taad daan iti parikot kasin. Nabiit pa'y nga napasamak ti amin kasin yung iso nga sa diwa pa'y laing iti lagip ko ti amin. Nang rugi, edi taad da ipatpatay ko unay nga babae, iso ni Cheska. Ni Cheska nga sigod nga adda nobyo na kasin yung angem ure no amok adda nobyo na edi aging nga saan pa nga nakikalaysa. Saan nakapulos nga nawanan iti namnama nga iti maysa nga aldaw adan tumet gundaway ko nga mangipaneknek ken kuana ti kinapudno ti panagayat ko. Kadin karik iti bagik nga aramidik ti amin na wagas tapno ti kastaket da kamin tumetlaeng kini Cheska ti agkatuluyan. Ket dito man nga rugyak ti amin kasinyong. Anya di kahit mo sawen kasinsin. Kita alam mo kay pilit ko pala ti bagi ita. Idinto nga adamot kayan ayat na ni Cheska. Urayik latan nga agsina da itinubyo na. Dahil tangarod, di kahit kung ibagakin ka kasinsin. Di ka makawawat, itatay ko pala ibagbagakin ka. Anya ka di tikit mo sa wan. Kiti bagam nga danamnama ko ni dinto nga, di damot pa'y nagsina itinubyo na. Alamat, kasano nga ron? Saan na pa'y nga nagsina kasinsin? Angin mapanakas jayan. Pagkunam, kanayon daga pa. Di mo kadikit kitaan dati Facebook profile ni Cheska. Nabayag basita nga dyak kinita ta. No mabalbalin, dyak kahit nga makikita dagiti post na. Nang runa no i-post na dagiti ladawan da nga duwa itinobyo na. Dahil tangaron ti bagaking ka. Nabayagan nga saan nga nagipost ni Cheska iti ladawan da iti boyfriend na. Dati boyfriend na nga tatuan. Iwain. Happy nga ta. Kitaem nga min jay status na. Anya? Apay? Anyat na kay kability status na. Saan ka di nga in a relationship, idi? Idi ang imitan, binaliwan na. Ini-edit na. Anya? Tiimpan na. Complicated ka, no? Anya? Nati relationship status na. Pinagbalin na nga complicated. Kunam kasinsin. Uwin kasinsin. Kita mo ngayon na. Kita ikman. Ala. Kita tapno mamati ka. Gata. Nakitaan, binaliwan na pa iti profile picture nan. Idi kwa, ti sigod nga profile picture na. Diti ladawan da nga dua. Itinubyo na. Iti makitam da iti puro pasig nga tato ti takyag da tinubyo na. Uwing paiso. Complicated mo ti relationship status na ni Cheska. Wen kasinsin. Adda namnamam. Ngamin, mapangagsina dagita duan. Apay nga ta. Dahil tatidyak ambo. Ang mga nagbabae ti boyfriend na nga tatuan. Siguro Langan na pala babae ron. Apay, gapu ka di tatatuan? Saan ba? Angin ti gargaraw na kada panagsasaunan no ka no mga ranak. Kasla lastaw ken madlaw ko nga playboy. No kasta.
Adan namnamak. Nga maayat nakmatlaang ti babae nga nabayagan nga ipatpatig ko. Apay nakaaruwat ka karabiin. Litaw, anak ko. Nang. Ne, kasta unay pa iti banglom. Impusit mun sabot amin tinagyan ti bangbang lumaon. Sa amot na nang. Si kamat. Apay, ada ka di pagnamita. Papanam. Kuha na nang. Inak agaram iti balasang. Agaram. Itaman lang madamag ko nga agaram ka. Una ta, nawayang aminin dati babae nga kahit kung arman nanang. Anya. Nawayan, anya ken mo sawaan. Nakabalod kad ide. Anya? Saan nanang? Anya nga rod, tikait mo sawan nga nawaya itan ti balasa nga kahit mga armain. Nga may nagsinadaan iti boyfriend na. Nabayag ngayon uri ko kahit pinadpadaanak dati pus na. Ta manual daw. Sakbay nga napanagnikak nga single nga talagan ni Cheska. Cheska? Dayta ka ditay Cheska nga nabayagan nga ipatpatay mo unay-unay. Ay, una nanang. Dakat pengod sa baling nga Cheska iti pusok mo't kan iti biyag ko mo't kan isulaan. Ay naaya, agmauyong ka nga talagan. Isumalaang nga saan ka nga nagar-arem iti balasang. Taadamad gayam, urayam nga balasangan. Ay, katuwa na nanang. Ipatpatig ko nga rin di Cheska. Kat itatanawa yan, adagundaway ko. Inakagaraman. Awan ti sayangek nga oras nanang taamangan numaun na anak manan. Iso nga, panawang ka nanang. Kat baka da umuuna kanyak mapanagaram. Alagan anad ka anak ko, ilalaing mo ta makaasawa ka mo ten. Anya ti kahit mo sawan, Cheska? Pasensyakan litong saan ngamin nga kasking ka titipok iti may nga lalaki. Anya? Apay, natairak mo ti kunak. Kun awan ti madi nga bisyok, inumlaeng. Kun sagpaminsan laeng mo't. Kun may isa, saan mo't kidingan dahi ti issue king ka? Ang kas makita mo't kanya, tinaudi nga boyfriend ko. dati tatuan. Kasi kami ti kayat ko, ti may nga lalaki. Kahit mo ti adot tatuna? Uri saan mo't kidi nga ado, basta kahit ko ngamin, kas lang magwapuanak launay kadagiti lalaki nga datatuna. Kas lang nagbros ko ti langada. Kas lang maginoon na medyo bastos kas tiyay. Maginuuak mo. Medyo bastusak ba't no kayat ko. Sa balilaing mo dati, ibagam ka dati makitkitak na talaga. Kaya't ko ngamin ti, lalaki nga tatuan ngamin, matagtagainip ko nukwa, nga tinto agbalin nga asawak, agbalin nga ama digiti anak ko, ket ti lalaki nga datatuna. Kitaam kanyak, at damot tatok dito Nini, dito po ti barukong ko. Huwag ngagpaiso. Angem, no awan ti tatum, lading ngitek, lito. Agsaysayang kalaeng ti oras ken bannog mo, nga may agarem dito Ibawing mo latan iti sabali nga babae. No kasta, no adatatok ko ma, adanamnamak, nga ayatenak. Angem kumimet, awan met ti tatum. Relax ka lang. Relax ka lang. Cheska, ha? No inakagpata to, adda nga tanamnamakin ka. Talaga? Aramidem? Aramidem tagpata to para kanya? Una, Cheska. Gaputan na po doon ti panagayat kuking ka. Nabayagan nga agayataking ka. Saan ka di?
No, no tilaeng pa nagpatatok. Ti makaitid kanyak tinamnamatap no maayat na. Aramidek para king kaches ka. Okay. Kayat ko dayta. Lito. O sige, agpatatuak to nga ron. Insigida. Ikawin mo't kasinsing. Isu na mismo't nang ibagan nga. No agpatato ka ka. Dakkel tinamnamam. Uwin nga ron kasinsing. Isu nga kuyugin aktuman. Ang mayat nga ta. Mga agbabawi ak to. Permanente met nga ron no agpatatuak. Adamot kinidede pagikat angam jak amo may kat amin. Angam di nasisita dayta. Ket posible nga da kayon taon ti agkatuluyan kinichis ka. Oo nga ron. Ala, tagay ta. Tapos pagpaturid ko, into no bigat. Nga mapanagpatato. Basta kuyugan na ka. Wan! Nabayag na tang ibagbagaking kan. Tuladem na ti boyfriend na hindi ko nakita. Kung naktupay. Dagiti kasya nga klasit lalaki ti kayat ni Cheska. Dagiti bruskot lang ana. Dagiti tatuan. Uri ka naman basi ti tato. Basta natatok lakid di. Kahit nakanulat ta ni Cheska. Iso nga ro, nala. Kuyuging kantor doon bigat. Basta. Misakto ti mangibagat design tapno no nabimbintas. Ha? Asinsin. Malala, sige. Makamuka. First time ko magkaroon tagpatato. Paunahin kasi nagriga. Anusam para kin Cheska pare. Ay kasinsain. Unahin. Apo. Ay di ka unay kukuti sir. Ay sorry pasensya. Damok amin boss. Tiyak patato. Ay wan. Kasta nga talaga no damo. Masakitan ka. Hanggang sapol-sapolip to ti sakit nan. Anja. Wan kasinsain. Kasta nga talaga. Apay datatumong kasinsain. Adagin basait. Ala. Napintas deta design nga pinilik para ken ka kasinsain. Di amin boss. Ay wen boss. Ado ti agpatpatoto iti kasto nga design. Kung naktupay ken ka kasinsain. Unang nagsakit kasinsain. Ano sa makasinsain? Panunutem nga para kini Cheska ti raramidem. Ibturam ti sakit na para ken kuana. Unday tamo ti raramidem kasinsain. Apo. Anusak ti sakit na. Unay. Apo, no nasaan nga imbaga ni Cheska dito, talaga tsak kahit agpatato. Never ko nga na-imagine ti bagik, nga agpatatuak. Iti kaanuman, jak pulos pinanunot. Nga, patatuak ti bagik. Anay ko, anusam kasinsin, anusam, anusam kasinsin. Apo, uri na sakit, anusa. Wow, talaga nga nagpatato ka, Lito? Oo, Cheska. Para king ka. O kitam, mas Kitaik man? O, nagdakkel Dito yung abaga nga talaga ti pinatatuam. Wan. May met dito Ta isumuti ko na ni kasinsing ko. Ay, wow, nag-cute. Pusa? Ay, saan? Tigre day na. Tigre? Oo. Ay, kasla pusa nga min. Meow! Tamo gidagat pusa. Api nagpatatuam. Dati mamuti kasinsing ko amin nga saglalakalaing panagsingir na. Saan nga kasla ka iti naduma nga dasyap na. Ngam ribu-ribu mo ti panagsingir na. Ay, isumot lang nga kasla tilangana. Ha? Kasla pusa imbes nga tigre nga kunam. Ay, tigre mo ti panagkita? Sa bagay, agkakabagyan mo ti pusa kin tigre. Ti importante, inaramid mo ti nagpatato para kanya. Ken may sa mabalin pa yung maator dayta. Ipaator mo ka digiti expert, digiti nalaing agtato nga talaga. Agbalin nga tigre, dita kasla pusa nga tatum. Ay, kwa. Ano kasta? Ada nga ro din namnamak yung Cheska. Kitwen tanday tamot timbagak ken ka saan ka di. Maragsakan akmet. Naipaniknag mo kanyak nga, napudno ti gagar mo, ti gandat mo nga, agarem kanyak. Talaga? Agyaman ak no kasta, Cheska. No kasta. Mabalin nga ron nga.
Umay kapasyarin rin na bii dito balay yun. Ay na, saan nga lasken? Ha? Anya? Adamat ti messenger, da Facebook. Tawagan na klatanukwan. Ngayon kahit kumalaing ti personal. Sikat ti makaam mo. Angim, saan na bale? Saan kamit kid di nga parigatan? No lakid dita. Agpatato ka pa dita bangir, nga abagam. Anya? Ken, saan nga dati lalakaan di pagpatatuam, numabalbalin, inka kadigiti ada shop na. Nalalaing da mo lang agtatlo na gijay. Aya? Kalpasan na nga makapatato ka, agsublikan to kanya. Taamangan no. Amangan no anya? Amangan no. Aklunek ton tidaddaton mo nga ayat kanya. Talaga? Una. Ay sige. Inakto ko rin agpatatawon. Diti bangir nga abaga. Diyos ka. Ay na. Nag-ang ka nga ubeng. Nang, abay. Nakadugdug yun ta. Bagi mo na kanina aramid mo nga nagpatpatato ka. Sinumbangir pa yung abagam. Manano ko mananang. Lakayak mo ton. Kit may isa. Bagig mo dito. Amin niya problema ko ma. Ay, nakadugdug yun akit kitaan. Nga pula ta imbagan dahil armam. Inaramid mo, Mike. Aramidin ka ti amin para iti babae nga ayatek na nang. Kasta man mo ti agayat. Ay na, nagpauto ka lang ang ka nga talaga. Nakalalas, ang namin detempat patatum, kas lapusa, deta bangir. Da bangir mo't anya deta. Rurug, atin tilaan da. Nanang mat, kas yung arti uso ita. Ay, kas nakalaglang lang nga tirong-tirong kada anya dita, loko-loko ka na. Saan mo't nanang? Kumaman no bagay mo Nangisit ka mahit. Natairak mo't nanang. Uray pa'y Tandaanan nyo nanang. Into no rabi aklunen to ni Cheska ti panagayet ko. Gapo ka dagito panagpatatok. Kasapay kumaa. Tapumund no dayta. Tapno adamot serbina deta panagpatpatatom. Hindi nagdadail mo lang deta kinadalos tabagim. Ay na nakarugrugit tabagim itan. Saan mo't nanang? Panagkunak ko tapintas mo. Italaang nga ma-appreciate ko nga mayat gayam tagpatato. Tapos sila damot arkos ti bagimot Sila design na kumamot kasta. Design talaga kit di di ka panunot nga ubeng. Anya tiket mo sawin? Awan datatang kinanang ko. Di ka maawatan. Cheska. Hindi, ito mo. Inaklon ka lang arudeng. Nawayata nga mapanidyo silid ko, nga pupuk ta nga duduha talaang. Apay nga pupuk ta jay silid mo? Katay mo. Amumlatan Ay, okay lang, kadilaing king ka nga. Kakaklon mo laing ti panagayat ko. Kasungsungbat mo lang kanya. Addan mapasamak ka data. Ket man ano ko ma. Kasi tumadla ti pagtungpalan na saan ka di. Api nga ibibekta pa laing. Amangan no, manunto laing ti gundaway nga awan datatang kinanang ko di balay. Gaya ma. Umang kindi. Ala, sige, intakarutan. Cheska. Ay, yes. Nagmayat launay ti timing ko itang arabi Nairan-ran na nga awan ni tatang kinanang na. Yes. Yes, de ito yung tinabayagan nga ara pa apag. Api nga, ay na, api tagtagargar ka, lito. Relax ka lang. Kasan, anyaman daytan, adatatum, angin, agner-nervyos ka, relax ka lang. Relax sa klaang. Ala, ituloy mo. Sige. Cheska. Lito. Saan ka ito agbabawi ti panangaklon mo kanya? Sapay ko malito. Basta saan mo papaikat bigit itatum Ken paator mo to deta kas na pusa.
Amom ka to weakness ko ti tatuan nga lalaki. Alis to ak nga main in love. Iti kasking ka nga datatuna. Ay, imbag lakit di nga rutin ta nagpatato ak kadagos. Imbag nakagasgasa ta karun no kasta, Cheska. Agyaman ak tayo naklunak. I love you very much. I love you too, Lito, and your tattoo. I love you, Lito, and your tattoo. Uwin, Cheska. Sige, tuloy mo. Mabalin nga agkak tinatuma-tuma pa sa tibagin. Go, Lito! Duty barukong. Uwin, saan mo niya ipakada? Go! Sige. Amom, titatuan na lalaki. Nasiglat na ita. Saan nga ipakpakadan? Sige, gundawayam itan. Tagikwayan na kitang arabi. Lito. Saan ko nga ipakada? Agpakalalaki ak ita nga datatok. Gasta di kayat ko, Lito. Sige, uri man kidiranggasan na. Anya? Uri man kidi ag-wild ka. Kasta mamatikas king kang adatatuna. Sige. Kastoy, di kayat mo. Nagganas na pa ng kirab-kirab mo ti mansanas ko, Lito. Talaga, nalaingak nga kumirab ti mansanas, Cheska. Lito! Naglaing ka, Lito. Pumababaag. Ket di nga mariknam, mapadasam, ti kinaranggas ti kaskanyak at tatuan. Cheska, ay kayat ko ti kastalito, kayat ko, go. Sige, sige, agkayang ka. Tadituyak, nagbaitan dagiti lupong. Sige, wow. Nagkinisin neti nga. Naggalas na kanan. Alito! Magustuhan na, launay. Yan, adak. Lito, kaslakla tumtumpaw, iti langit, Lito. Sige lang, Lito. Lito, ibay-bayag mo. Sige, naisuti kayat mo, Cheska. I love you, Lito, and your tattoo. Relax ka lang, Dina. Lito. Nalaing ka mamagayam, Lito. Sige. Rabawan ako. Tapag may sayam na ginibagitan. Ay, wen. Wow. Ang damot gaya may pagpanpanakil mo, Lito. Ay, una. Ang damot, may pagpanpanakil ko. Sige, isarik mo nga rodin, deta. Isarik mo kanya ako, deta. Ipagpanpanakil mo nga ako na. Ay, sige, Cheska. Lito. Cheska. Lito. Cheska. Lito. Cheska. Lito. Cheska. Unay nga gasat mon kasinsay. Naka-score ka dagos, kakaklo na laking ka. Uy, nga rot kasinsay. Isong nagsinibrar da. Mayat gaya nga talaga, dito ay suggestion mo, dito ay diyam nga. Agpatatuak, tapno aklunin nak ni Cheska. Kaya mo, di ka mamati kanya kita. Ay na, kasay ti kakit ni Cheska. Siyempre, dito naudi nga nubyo na tatuan. Kaya saun kahit na nga talaga, ti tatuan. Ay na, sa anak lagi di nagbabawi nga nagpatato. Uri man kindi, bunubunak ti tato, ti bagay, uri man kindi, puro tato ako. Basta lagi di, isod pagragsakan ni Cheska. Kit, di nanto, ibaw ing ti panagayat na iti sabali. Nga lakit pa latamot, Nga na, di kay penalpas dita, nga dua, nga kasinseng.
Ay, ante, andak pa. Esa ka mo na, sungsong. Andyan, te. Sika siguro, tinangi sungsong ti kasinsin mo, ngagpatataw. Dito ka manin nanang. Dito man tatok ti nakita yon. Kaya paisumay. Sika. Ante. Sika tinangi sungsong kingkwana. Ay, saan mo't, ante? Ay na, Delpin, ang buklatan, nga sika ti nang sugsog, ti kasinsin mo. Nanang mo, siyempre, damot bukod ko a desisyon. Uray pa'y ang sinugsugan na kalata. Saan mo't, ante? Ala, ilipas yung daitan, na maturog kay taon. Alaw nanang. Ala, ibusintan kasinsin, kiti. Makaungit ni ante. Amlatan nanang. Pakasikuran na launay, dahil pa nagpatataw. Baga nagit din nga narugit ka not bagi kon, sipod din nagpatatuwa. Bebe, amlatan ka rin ante, mabuti nga, baka ungtan na. Anyaman nga rin ti plano nga sumarunong ipatatumon, sweetheart. Kwa sweetheart. Saan ka di pa nga umanay na tatok nga aday tiyak sinumbagan nga bagak? May metmat lang, ano tuloy-tuloy? Saan mo ka di nga sa pulen na ti Rick na ti matatatuan? Ang mga rod. Angin, mo pa ti mapanunot ko nga design ti patatok, no, sa din mo nga ipatatok. Ay, mayat nga agpatato kayan ta gurong mo. Kundi ori dito itakyag mo, mabaling pa eh. Ay, kanayan nga dilawin ni nanang ko. Narugit ka no, tiya datato na. Saan ka nga mamatmatik ni nanang mo? Kadaanan lagi ta nga pagsasaon. Sa bali ti panawinitan. Kasla art nga min iti bagi dayta. Saan nga ma-appreciate dagiti babakit kadalalaki dayta nga banag. Gaputa, di siguro agad saan pa nga uso ti tato. Ang halos itan kat kaadwanan ka adatato na. Uwan nga rod. Ado digiti agtutubo nga makikita nga adatatunan. Uwan, napintas nga kitkitaan mo. Nangruna no, maator to nga talaga dayta kaslapusan. Pagbalinim nga tiger nga talaga. Kung manayunan pa iti tato. Dito ilop po, mabalin pa. Ay, uwan. Dito pa'y barukong mo, mabalin tabukot mo. Ado ti mabalin nga pangikabilam ti tatom, sweetheart. Ay nanaganas kami nga buibuyain di ti tatom no kwa. Kiti nakarkaro manin no aduda. Ay na, nulakit di umado ti tatom. Amangan no, anya. Amangan nagpasikugak king kan. Anya. Kahit kuno kwanti makiasawa king ka. Talaga? Tapno datan tulatan itiag na nayon. Lito. No nayunak ti tatok ko na. Kahit kung amin nga ti adot makit-kita nga tatumda. Kaayayok launay nga bibuyaan. Sige no iso ti ko na. I love you, Lito, and your tattoo. I love you more, Jessica, sweetheart. Apay pinayabandak na nang. May ka dito, oy. Ada yung pabuya kanyak ni Uncle Mao. Netay na eh. Anya ka di data? Kita ayam nakadal-delikado ti panawin itan. Data kami, hindi ka pampanunaw. Anya? Hindi ka di mo malagip nga hindi panawin ni Duterte. Nga ado tinatnatay nga digiti isalsalbits da. Apay, anyat pakiramana ka data nanang. Kaaduan ka digiti kasta. Digiti involved iti drugs. Hanak mo tag-drugs nanang. Wain amo ka saan kag-drugs. Digiti kriminal kasya iti patpatayin da. Saan mo tag-kriminal nanang? Amo ka di ka kriminal. Angim na eh. Pagkamalan damot nga kriminal kada drug addict, dagiti kasking ka, nga tatuan. Anya? Pagkunan nyo madanang. Saan ba ta? Ay na, di mo lata maiwasan nga kastada diskriminasyon, ti tattao, kadagiti adatatuna, kasking ka. Deta kami ti kung kunaking ka, di ka nagpampanunak. Pagka isopit ti pakaisagsagmakan, di biyag mo na ita, si Kalito. Nanang mat,
Iso nga roti nang pasungbat kin ni Cheska da ito'y tatok. Ape ko maisot pa kaisag bakak. Isukit di ati. Nakaitid kanyak ti ragsak. Gaputa. No nayunak pa iti tatok. Asawain nak ka daw ni Cheska. Ay namin na mauyong dayta. Ape nasken nga patato katapnula asawain na ka. Ay na, buyain mamin da ito'y Anya ka di dayta nanang. Buyain dayng. Pauna yan. Dayta nay. Buyain. Mama, jagmat gusto ka tamam, jagmat ka ganala. Kaya ape dayta nanang. Buyain. Relax ka lang. Atatato. Relax. Atatato. Relax. Ape nga damagin na nadatato na. Relax ka. Oh. Atatato. Dayta ka roti kong kurak. Damagin na no datato na anya nga tati. Anya ko mati pakinaigan mati tato. Kadeta panakatiliw na. Wala pa ng kap-kap daking kwa na. Kaawa mo tato na nanang. Wala nga damagin data babae. Diyak ka mo no reporter when no kaming ti police data. Damagin na no adatato na. Apa yan yung problema dati adatato na nanang. Diyak ka ron amaw. Angim siguro apa nakita da no adatato maun. Kadakas ka nga taon. When no criminal ka. When no ada record mo nga maday. When no agdra-drugs ka baraw. Iso nga day tanti bidot maw. No ape nga nagpatato ka mo timaing. Anya. Ang mga numay sa ngal daw. Magdaka da kiti pulis. Kadamagin da no datatum. Kad no datato makita da. Pagkamalanda ka nga kriminal. Ay na. Diyos ko nakabutbuting mamut aya da gitoy. Tamakita da lang nga datato na. Damagin da no datato na. Panunutan dan nga dakas nga tao. Ay na Diyos ko ayasapay ko bata sana mapasabak king kalito anak ko. Di ka tumad kami nagpadpanood kunakmanan. Paikat mo tatataom. No di mo kahit may sagbak ay na pag nernervyoso naklaeng anak ko. Kita di kita polis. Ti kada di kita reporter ti panagkita dan ti datato na kadakas nga tao. Ay na matayak laki dit nervyos na ti anak ko. Nanang, abi ko mga nervyos kayo. Kadakla mo baka iti may siyang aldaw si kanto detan tiniliwdan. Na makita da nga datatom kat ibalod da kalatan. Nanang, di kayo madanaga. Anya kanyak madanagan. Diyos ko aya, paikat mo tatatom. Baka isot pakat katayak na italitaw. Anya, kasalungan paikat ko. No paikat ko. Ang mga numapukaw kumot ni Cheska nga ipatpatig ko. Ang imnodyak paikat. Baka matay mo't tinervyos ni nanang ko. Ay na. Ay, adatatok. Masabulag, relaxak lang. Nervyusak mo tayo. Ang mga pumaisot ko na ni nanang ha. Pagkamalandak ka kriminal, nagiti pulis, wino reporter. Anya ti kahit mo sawang kasenseng? Makapag-ikatin ka kada kita tatom? Huwag nga ron. Matantanagan ka nun ni nanang ang mga may padaak ka dati. Kinapkapanda nga, tiniliw di kiti pulis nga taga-jay. Nabuyam di jayin? Why, nabuya ka hon. Nagbuting nga ron. Ape nga tanga damagin da no, datato na ti may siya nga tao. Ape ka anda ko mati, pakiramramanan ti kinaadat tato. Supay ang magdarbyusak mo tayo. Ang mga nagpepeso nga pagbabaraan da, nagitikas kanyang kadatato na. Nay na, detat problema Tano pa ikat mo tatatom kasinseng. Ang mga di na kanto kayatin ni Cheska nga kayan ayat mo. Dito nga rod pa iti may isang problema. Dakila problema. Sigurado lakid di. Sigurado lakid di nga saan na kayat ni Cheska nga paikat ko dagiti tato. Ay na, problema nga talaga dito. Iso nga, agyabalak ta. Inandi ngay na kasinsing. Talaga nga dakila problema dito. Nagpabalakad ako maging ka. Narigat na solusyon ang teta. Ay, si Kagayam, ante, Delping, ante. Kita nabuya mo, dati agbay-viral nga video. Nga, dati uray sino nga taon, nga gagangin nga tao. Awang pilpil yan dan, damagin na pa'y nadatato na. Well, ante, nanang,
Ang gayon na nga nervyos ah. Ay na, matayak ti nervyos no kastay. Sikat nang isong-song iti anak ko nga nagpatato saan ka di. Ay saanan te. Siyak pa iti mangibagbagaking kwa na nga papugas nan. Anya, kasinsin. Ay iwal, ante. Ibagbagaking kwa na ide. Madita datato na ako na. Narugit ti bagi ko na. Tilada kamot kasinsin. Ay siya. Ay paiso ka de. Ante. Bagaking ini kasinsin lito ide. Ngam natangkang mati ulo na. Ngabot ipatpatag na kanon ni Cheska. Ay papanawang kay pay. Gantay. Orayan da kayong di balay. Oy, kasinsin. Subli ka dito. Ibabawin din bagam. Ano yung bagam? Ay na, si kamod kayam di kayong panunot. Si Kalitaw. Saan na nang? Dua kami, sinugsugan nak ni Delpen. Ang uray pa, sinugsugan na ka mo na saan anak ka. Rumpin nga pa ikat mo day takit day, delikadong ti panawan. No makita da nga datatom, panunutin dan nga kriminal ka, ay na Diyos ko, ay, anya, amang ano, anya latat, aramidin daking kaditan. Kita am dati kakaasimot nga lalaki nga. Ay na, kinamagdagiti pulis, masaksakit pa gayam ti anak na. Ay, permi masya, anak. Diyos ko, ay, nanang, agkalma kayo, relax kayo lang, nanang. Kasano, ag-relax baraw, kasto ti mapaspasamak. Kasakit, kasta nga, datatom. Di tayo laan mo, akit, may saal daw magkulatan, nga may kinimbag da kamutahin, pinagkamalan da kang nadakas nga tao, anak ko, may kat mo da ita pang asin. Nanang, alawin nanang, may kat kong tao. Apikas na da, naunay kang panpanunutin, sweetheart. Panpanunutin ka di, no anya ti sumarunong nga design nga ipatatom, ken nasa din no ti pangitatuam? Kwa. Ay na. Dito kumati pagpatatuam. Asa din no? Dito, Dita? nag-cute nga ta. Nag-cute nga ta, no titi kagpatato. Tapos ti ipatatom ka de tinagan ko, no initial ko. Anya? Cheska, letter C. Ken ti apelyido, letter K. CK. Kasla dati brand. CK? No laki di patatom ti initial ko ditoy. Anya? Kay ayok laki di nga kanen no kwan. Anya? Kay ayok nga isubo-subo. Anya? Talaga. No ipatatom ti initial ko, no buo nga nagan ko ditoy. Baka sapul-sapulik iti kanayon. Kanayon ko laki di nga sapul-sapulen. Kanayon ko ngay ayamen. Anya? Imagine ko, sweetheart. Aditi nagan ko. Agpuligos. Di ba? Ken ditoy puon na. Mabali mo patatuan iti star, wenno anyaman nga shape, wenno rose, kayam sabong. Anya? Edi kay ayok to nga igaman. Ngem kwa? Ha? Ni nga minanang. Api ni nanang mo, di na kayat? Ay na, di na mo't makita dita. Api, makikita ka din nanang mo ditoy? Saan? Di ubingak angin itagat saan. Kababayin mo't na ipakita kinanang ko. Sumati ko na. Anya ka ti problema no, dito ka nga patato. Kwa? Amang ano na sakit? Nasaksakit pa di kiti adato lang na akit dito kit awan tito lang na. Anya? Angem kasla katangken tito lang no kwan no kasto nga igama. Kasla ita. Nakatangtangken, sweetheart. Anya? Kwa? Sige. Kanayon mo no kwa kanan ko nam no adatato ti initial mo dita? Kanayon ko no kwa nga ay ayaman. Kanayon ko nga isubo. Kanayon ko nga Ito no bigat. Indaktok patato. ay talaga? I love you, Lito, and your tattoo. I love you more, Jessica. Unayin.
Original daw kano kanina. Inaktong harod patatuan ti initial na. Yes! Anya ti kahit mo sawin ka, Sinsin? Nagbaliw man ti panunon mo. Di mo kumang kahit nga pa ikatatato mo. Matingarod. Diyak kaya nga mapukaw ni Cheska itibiyag ko, Kasinsin. Kasano ka rod ni Antay? Ay na, mabuti nga kini Antiluta. Nakita man no kasano pa nang ungot na kanya, kurang na lang. Kamatin na kiti badang. Papamati na kasyakti ng isugsuking ka. Talaga kasi ka. Kwa, paikat mo nga minin na. Sinurti kay mo nga mapukaw ni nanang mau. Mga numatay, tinerbyos. Kasinsin. Samot siguro, Kasinsin. Deta ngamin nga, kanayon nagbibuya ti Facebook, tiladang nga magbibuya na iso ka deta. Kasi lagder-derbis mo lata kanayon. Kaya una, gagangay lang ata, inangarod iso na. Si kamamait, makitam ti kasi nga, kakaasi nga tao nga. Kinapkapanda. Damagin da pa yun, datato na. Ay na, madila kayat ni Ante nga mapasamak ba't king kaday dyan kasinsenso nga paikat ba? May mayat. Tapno dinak pa yung ungtan ni Ante. Ipulong-pulong nakpay gininanang. Problema karon kasinsen, no? No ipaikat ko ti tatok. Sigurado ak lagi di nga mapukaw ko ni Cheska. Angem, baka mo't no mapukaw mo ni nanang mo, no di mo paikat kasinsen. Detang arod tidak kala problema kita. Diyak amon ti aramidan. Aha! At surat ka kini kasinsinyong. Ni kasinyong yung di dyan Mars. Tagpabalakad ka kadagiti viewers na. Ayun nga paisoya. Ala karon. Isurat ko. Urit ag friend kami kini kasinyong yung. Itawag ko na taking kuana. Ta isalaysay ko king kuana tinapasamak. Isalaysay ko king kuana. Dahil pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Jak ammo ti aramidek kasin yung ngamin no paikat ko ti tatok. Sigurado lagi di nga mapukaw ko ni Cheska. Ti babae nga nabayagin nga ipatpatig ko. Ti babae nga kayat kong agbalin nga isot katakunay-nay ko ititong palbiag. Ti babae nga mangparparagsak kanyak. No medjak paikat ti tatok kasin. Amangan no isot pakalaan ni nanang iti nakaro asakit. Ang mga numapukaw ko isuna. Nga po iti nalabis nga panagnervyos na. No apay ngamin mat. Nga daytoy nga video. Diyak mo no reporter when no police. Apay anyat pa kas. Apay anyat pa kasikuran na titato. Apay nga damagin na titato. Kaday di suspect. Di suspect. Di suspect ti police. Nga naganan dati kwati bypass operation da. Anyan pa kay ramhanan ti tato. Anyan ti pakinaigan ti tato kadati pa nang tiliw da king kuana. Ita niramraman aminin nga datato na. Kadita nagproblema ak. Sino ka di data? Unimot nga minta i-report yun. Anyan data nga pa nag... Ay, apo, ay, dakila problema. Kasi tulungan dakman, balakadan dakman. Anya ti aramidek no da kayo ti aday ti sitwasyon ko. Paikat yung kadi ti tatuyo, tapno no, ag-relax ni nanang yung kat may mayadayo iti dakas apasamak. Ure no, pakapukawan ti babae nga ipatpatig yung. When no, baybayan yung latan tatato, ure no, amo yung may risgo ti biyag ni nanang yung. Basta't importante, naragsaklat ta ti babae nga ipatpatig yung. Tulungan dakman kasi ni Wanwan dakman, pangaasiyo. Dahil di nga ron ti pakabuklan ti pakasarita kasi namnamayag nga ron nga may kandak iti balakad. Kadagyaman kadag iti makaited ti balakad kanyak. Ken kang runaan nga pagyamanak kasin. Ket sika nga nangurnos ken nang tedbiag dati nga pakasaritaak nga sapay ko ma ket nakaibatit adal ken liwliwa kadag iti padak nga din nga kinagbuya. More power to your program kasin and relax kay lang. No adda tatuyo, relax kay lang. Tuy ag problema apagayam mo, lito.